megalayapost.news. Hadin news nem kajing ya lenti bada peneng sibun kijing kum kawe naki pastrate kabadang red bar kabadu napai kanarlin setei pastrate riboy sapni presbytery mentasngi kalam pipai basnon ya ka office trekam kubapura hapok kasnong umta riboy district ya kate ka office trekam lamang bisa kumba arlak tengka hakawat kebaningkong ngamba ka skim SRWP arjar arpuar Arja apulai lawan berpilipai ba do ba meral bonds MLA kanongpo kumukongsan hakajinga don laru u Reverend RM Mukti pastor in charge kanarlin cetei pastorate ginong kitkam ke pastorate jiaseng kentei CE Union kitemen basan berkiwi-kiwi namar kajing nang bun kikam badangsa banhak penpedep katkum jinukam bandang penbaha berpencanai susu ya ketika office nakaliang u MLA ulakularu bandang beteng ban ai kajing yarap ca ketika pastorate kanam bekinla ban pendep pura ya ketika office jadi sekali udah setwi dengan terus ulai situ musim harga juga klik te akhiri lawan ni mah te la presitam te kaplan istimewa tu la pendek mai ihi kap pralaktam kata kaplan istimewa marka de ying nang tai kata nang tai sana te kap pralaktam kata kaplan istimewa kalau disukua banyak tu macam pi te dre ban ong dak mui pat kane kapor ka bangidon kadai kapor jong kajing kerku kadai kapor ka bangikum ka paswet ngisngukman banyo iya kan dikajing lang ka balengkot nadu kirangba ki kenthei bat ki samla namar bangin nomla ban klet iya kini ga application ong bi ka paswet le kata jese kenthei aibe union ai kata aibe klam nyum la kafon tentang ngin nom ong su bakata kafon hak paswet hak di sekretari union kantor ngelai ban berat besene sesaki wei pap kijing mi ki barit beria ki mengelat haulat nadu ki balang ngila se berba tekat ni tapi tela wat ke jirap jumfi te babun de jirap jumfi te ban ong da kumui pap ban bu ia ka kentin hak ne step ngam sunang bambu le tang kawe ngakwa bambu ifi tang kajing sunong tepan ong hi lat na katangam dan ketin syu tang kajing sunong ya kajing le bha chung phi nang ngai banang ne sakmat te mat ngiduai bakan rekam ba akan rekam ba da kajing alam ko chung ble ajar ku ar man tu ku ar no ku ar tung ba yo ye chem di sengkeli jong balan ro kiawan bani kendu naga bentaban sedang bensna ya ta office jong ka pastor kena galiang jonga ngalapen sungo yeki auto penyadan benta ngin yarap tidak kensat sibun de ya lar penyarap dan rengin bu kejing yarap naga benta jong pi ba pinio ban is ban sedang ya kam kata ka jing tu ku por ban hadin katu kat nesnem mendag sengi ni dan haga de jaka haga ba marsen yu kejat hang thi pelau mene ban rung seni abangi i ge de ying kan no ngadap de so kemen gam krau namar bang tung bo jorap bangar jeje pan longreng long nang gemta ka ba khambun hi ge de ga ba yese bhivi ta te la chai kamde ke jenglut ke ba melu melaka ni dah cina kedor mentah ke barem sudah narot barem simen barem bayrap ke barem kita yang jenglut lam nong bang ding jin becine ni ba kemeng ba lut bun de la dep tani ni ngoi kawarali la dep te ke bun hi ke de ke jing seibor ke chumpi nagaliang ke pastorian nagaliang ni sengente nagaliang ke union banyak nak senyang yo se kiwi ki riushimen ki well wisher ki badon mensip ban kerjan ya ka kam nari bat keni ga ying kala yen bat naga liang ka jong i ginong mi khama bahaba ji ba long kam kumni ka nong i dap daging so kemen ga kau kadon ke kedin ka ba ong ha kedin pareng sa an pen kam ha kedin pareng so sama kadon ko i kedin ka pi ong you deserve then demand long ke bi ide banyaram sopan jingram kamu mut ba pila contribute wala hibi
la permui lupa phi la hi phi na la ya lupa phi la hi phi ngo perlut bania ya ketam ba da kecu ko por phi pen sngau lung ba ja kuning member ndom ban ai kira ta i kinong mi khman tip ki woi de ti oranga tendre hanga ngasungu ba ka bahaban gentai jenjar ni pastor konong tela arte sitom bahaya kata namar ba phi la penci lupa phi kam ba phi kam kan nanya klor ci ingta phi la sebor kat kawala phi la sebor phi kalong ke ka ai iwan ong ba la ban yarap te la ai ban yarap ya kata ke jing sisa om tangi kam jama pastorit hai kiwe de kam Megalayapost.news